ایوار باش تماشاوان دلال، ایوار باش هسکرن چند و کلتورا گله کرد، ایوار باش کردن آناتولیه سلاف و ریز جبو و گیشتکان را بخیر هاتن سرواشان چارپل مدیا و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه. من گوتو بو کردن آناتولیه دا گلک هجایان مهنه لأوروپا لولات لهمو دنیای بلا بونه. هیرو دیسا میوانه که منی هجا البا منه. شاورمند پسیکولوژیه که روحات میران تو بخیر هاتی سرچاوان که روحات کرم خا ج تماشاوان المرا خا بده ناساندن روحات میران کیه جکیه کرم که تناف خیره بده با که مزافر سفتی از خوازم سرتا تن چند گوتونه بی تو پروگرام که پر خوش چید کی راستی جی پر قیمته بری چند سالان ام لتشتی که وساد گرین هنکی ببیزین کرمانجی ببیزین گو بدن کرمانجی چند دانتکن چتاین کلمه چند تی گوتن پر کیم بو ایروجی بسایا و چارپل مدیا و بسایا پروگرامتا ام هم کرمانجی دی بیزین ام هم کرمانجی رشیان کرمانجی خواهد بیزین پیروز بر سپاس که کیچه از قالا خواب بکم کرنک از ج قرشیره ما ج گنده کرمانجی تاین هوچکو ترکی تاین چناخ پنر 1970 که از لوی گندی هاتم دنی با گنده ما اشتباهی رسم دخواهید که لوی داره ما حتی 6 ساله زمانی ما کرمانجی بود پاشه ما دست به دبستان کمین کردیم ما پیک اوخل کرد پاشه جی امفیرا ترکی بود 5 سال ما لوی داره ایک اوخل خوند و دوره جی دوکی من از شواندم استانبوله گوهر لوی داره بخونه پاشه مالور خوان دست پیکر و پیشتا چوب نا işte ما ortaokul مکتب نوندی دی بیجین لیسه مالو داره قاداند و دوراجی ام تنکی کات ناف سیاستی چما کی یعنی تو کرد بی جی سیاست دور موین اینک زور است کات ناف سیاستی و لوی درجی از 1994 از لوی داره گرتن از سالی که گرتگی هاتم تو حبسخانه دو وجود از در کتم پاشش هاتم ویانا هاتم آستریا و نهاجی 2002 وردا از لواستریا مال آستریا دیجی مالا تاوا تا دست پیک تا دانا ساندن هر بجی از خازم تماشاوان عزیز سبه ده جوتمه هیه ده جوتمه 2015 بر لانکاره بر ترن استاسیون آنکاره کسنتاری داعش دشمن دموکراسی و انسانیتی بمب تقاندن ج قرجه داغه شیرین کلنچ الب ج قرقشله فاطمه کارابولوت ج زنگن ایریلیجی گلهان الماسچان دوی تقینه دا ج دور علی ما جیان خد دستان از دخوازم ببیر بینم سبه ده سوشال میدیا دال ده هر دری انسان ملی او وارم ببیروانین از دخوازم وان ببیرونم و رحمت خود ما بسر وان ده اونا ام بیرناکن اونا قربان دموکراسی و انسانیتی نه از وان جوونیم زمان بویاه که بوی برنامه خواه که دم از وگرم سر قرشه ده تا سر زاروک تمام تو حتی چند سالی تا ده 2 سالی خواهد تو لگند مایی جمعه تنگ وان بحثا جیان اخی گند بکه بیرانین خواهد چند جمله کیفتش چه داد دم تو لگند بوی تا چه دکر از بیم اری دیس از بری که وی بیم از تماشاوان ما ینگ ملسر یوتیوبی تماشا دکن لما مستکن یه جا آناتولیا ناوین یه جا هر عالی دنیا دا سلاف دکن و حرماتی من جوان رهنم نا لگند از
حتی داویک سالی خل از گندم از گند مسقاله چی بکن مسقاله مقطع بکن از مقطع 7 سالی خدا tabii hatta ama Türkiye ziyade net zanıyor yani işte televizyonda yine televizyon bu ne mina euro perbun kanal haberbun raş bu spi bu Türkiye mecin diyor kaz ne ziyade yani kam bu işte maçı FC tuanda ma dur da FC neyse az şum Dibistani şum maktabi levedere işte amçun sıra durmuştun öğretmen bana makır işte herkesi tarebo öğretmen hatta جه پرسکه تو کی بافکی تا چیشت که دوکی تا چیشت که işte ma dok bafki me çişi bikeli par puzzle par goya par oxro tarna tane tabi bu perso kam jmara mühim ayır bafki ta çişt ki de zonu çişt ki menat zonu neyse perskir havale ki gut benim babam çiftçilik yapıyor poje havale ki gutun babam çiftçi şu vacı perskir gut ki novi bafki ta çi bafki min doki min geçtin rahma khudi ma ruhi wanji şadba ما رخي عشان من أتعلم 24 سالن که از دورم من نادینا باشه گفت tabii من نوع بافکی خاطر زن نوع بافکی من شغویه لب ترکیل سر نفس که عادی نفسان احمد من احمد تزانی چون خاطر من گفت نوع بافکی من احمده گل نوع بافکی دوکیتا چیه ممکن نوع دوکی من گلا گنا نوع دوکیتا نه گلا تناویدش نزانم دیگه از زنم ته هر کس خلق ویرته گلی گود نوی دوکی تا اک گلسمه tabi hatta این نقاش نبست بود دوکی من بلا مزانه نوی خیلی گلسمه گیر ویرته گلال سر کندی که گلسم نویساندنه از مکتب ساعت سیزی خلاص با از رویم چون با دوکی خا مگه آنا تو زانی نوی ته چی گو چیه گود گلا چیه مگه نه آنا نوی ته گلسمه گو هر الو معدود ته چی آج کدر حكايه طبعا هي المقطع يعني يكشي تشتك az bejim yani المقطعي ما قلت يكتي برامن aslında ne maktar bu من paşa jper havale per kesin khaj kurdan naskri mi jper skrin aslında maktaye mek yani çuni işkencehane bu yani lemadan per lemadi khastin yani destema ben çoğu دست ما تخستم دست ما سرتا بون تفقين يعني پر حوالين من تجري دي يعني پاشت از کلماته ilk okul mestkim aslında odara prostiş işkencehane bu tek derdi ona bu am fera Türkü bizanım matematik biyoloji sosyoloji nizam çı tır haka kıymeti ona bu kastına bu her mühim Türkü bu amcili ilk okul 5 sala fera Türkü bu ولا يا راستي ما باشي تركيا مش تركار انترن تركي تزاننا هي راس هي پر دغرت اللي بدرجه يعني ما بتشو بكتاب شو بشهر تركيج تركار باش ينكر براستيش پر دغرت اللي بدرجه مثلا تاني وقتك از كاري خدكم يعني بباماني تاني كلينت يعني تركي تاين دانشان قالتي صرت ناوي من برسكن دبي ناوي تا وچنو مكان نبستي ودي از بیم روحات میرانه نوعی که باکی ته کردی کرمانچی یا ته ترکیش پرندند کی چون مکتب من گیب ترکی فیر بو من ترکی افسی نه ته ترکی ته پرنده ایراش من تا گوتی ترکیه ما بزوره بچو بتعدا ماجیا پر ترکم باشتر فیر ترکی بو ما ترکی افسی ناج مرة قالك بيام تناج همو ولاتن أوروبا داج كردستان داج تركيا دا أنقرة دا قونيا دا از دبينم جمرة جي تايبتي جي مساج تن دبيجن سباسيو خدكن قالك إنسان لما تماشا دكن كاكي از جبر دا همو تماشاوانا جارك دن صرافتكم تك ناوا از بكانم بينم زمان لی مالا آوا اون لبا من هیرو هم صحبت کن اونجا گوه بدن سر مم جوارا جویانا ها روات میران کرده کی جقر شیریه شاورمند پسیکولوژی منوانی کریه مالا و میوان همه صحبت بکن که رو میران که روات میران
تجمرا باسا کار خب گتنگه نوبرا پسیکولوژی پسیکیاتری شاورمند پسیکولوژی چه فرقه یا ام ول دجیان خدا تاب هفدکن پسیکولوگ آیریه پسیکیاتریست آیریه شاورمند پسیکولوژی آیریه وانا چه تنگه جا دقت تجمرا چند گوتنا راست به پرسه که پر میومه پر کس لوی درجه یعنی یه لاستوریا انسان لوی درجه و فرقیت نوبر پسیکولوژی تراپی پسیوتراپی و شاورمندی یعنی لیبسون سوسیال برات بیژن به آلمانی پر کس و نوبر و چه فرقوانه هست کس پر نزانه حتی که دست امناتی از و تنکی اینا که زلال بکن نه پسیکولوژی نوعی که اکه allgemein yani genel bir Türkçe. Psikoloji kesi psikolog de üniversitede 4 sala duhune. 4 sala psikoloji xwandişim va atoye psikolog. Psikoloji destpêka ketine vê rêyê. 4 sala duhune ilk 4 sala psikoloji xwandî ji wê tenê psikolog. Terapi nake psikiyatri jî tu alaka xapiyara tune. Paşe ku klinik psikoloji dixune, naber ev din klinik psikolojiye, li Türkiye klinik psikolog e. Klinik psikolog test dike. Mesela zarok diçe dibistane diçe mektebe, tanki durmî xwe rin naye, yan jî hareketên xwe tankî agresîv dibine, aciz. Mesela malbat nizane bloki min ya kaçki min çoğatı ve tabii bu klinik psikolog test dike. Şu an Jüyüşüm ve tayin haberişim vacı terapi he. Terapi hinek li Türkiye ake tune işi kari terapi li ake li Türkiye ziyadadır klinik psikolog dikin. Terapi çi dikin? Terapi ahaftına bir profesyonel dikin. O diagnoz edikin. O metodin danışanın xarba yekten bağına bu ara ahaftına ilmi dikin. Yani Verhaltens terapi heye, Almanya bejim, danışsal terapi Türkiye'de bejim, humanist terapi heye, psikoanaliz heye, her yek jivan terapi dikin. Yani kari terapi bi mirovan li ser problemin ahaftine. Ahaftine profesyoneli. Var hocam Türkiye filmeki derketi Kırmızı Oda mesela. Ger film mesela temaşavanı ma lüdere filmi seyirdikin temaşa dikin. Lür o ahaftine düğüt filmi de çiğdibin giş terapine, ne psikiyatrine. Na varım ser psikiyatri. Psikiyatri bıxa doktorum. Wana jî hem doktori medisiniş xwandina û hem jî 4-5 salê din jî psikiyatri dixwînin. Û psikiyatri jî hem diagnoz dike yani teşhis û hem jî dermanan dinivîse. Yani terapist dermanan nanivîsin, psikiyatrist dermanan dinivîsin. Her gran nexweşiye psikolojik ya derûnî ya ruh her gran diçin ba psikiyatriya. Lê terapi belki insan hoş be diçe terapi. Tamam. Az na varım sen çevirmendi. Az evçi Türkçedeki Keremke. Çevirmendi jî 2003 vardan la Avusturya mesleki nuye ev jî preventif yani kelimeye preventif de Türkiye'de ziyade tuniye preventif yani belki insan depresyona ka gran kava mesela panik atakın gran li serwarın yani nexweşin tersiye mesela bi Türkiye'de takıntı mesela obsesif belki nexweşiye gran li serwana warın ev preventif mesela kriz dibe mesela problem de malbat edibin problem bi zarokan dibin bi keçkavan plawkan problem dibin yani teşi xada problem dibin yani problem xad seksuali dibin yani kontak şunakin jinka xarve meri xava dankin jav yabancı buna merek no xaza haramol jinet no xazel mol bimine problem
van çetebin vana jî preventivin hinki nexweşî li ser sedema vo problemana hinki nexweşî ki çênabî nexweşî ki psikolojî çênabî ev diçin bo şewirmendî yani şewirmendî bi Tirkî psikolojik danışman dibêjin. Yani evin ez dixwazim warım ser pirsekê. Yani şewirmend psikoloji yani psikolojik danışmanlık. Ma sevê insan em tenge fam bikin kelime Tirkî bikarbînin ji bo çi gereke psikolojik danışmanlık yani şewirmend psikoloji ji bo çi gereke kî dikane were ba te alîkariyê ji te bigire. Tenge ven wê tenge ji me re veke. Yani minak min dîsa babadan gotî ez wê bêjim. Tenge din fere bike. Tamam. Yani problemin ki no malbate de heyî. Kesekî di malbata xwe de problemê. Çi problemê? Mesela lokê xwe ya jî kaçika xwe nare mektebê. Noxwîne. Tare darbo. Yan jî sûx problem dibêjin. Yan jî alkol ve dixwe. Yan jî ev em bêjin tiştekî serê wan xweş dike giha mesela wana dikişîne. Yan jî jinekî bi mêrê xwe ve problem heye. Mêr diçe qehwane saetan li dere rûdene naya malê xwe. Ji diçe bi hevalê xwe re digere naya malê xwe û jinik jî bi tenê li mal û niştê nizane ki ez vê merkî re hayatê xwe berdewam bikim yan jî ez li bo vî merkî ji vî merkî veqetim. Yani lêbinsan sosyal berata şewirmendî mirovekî nikare qararê xwe bide di nav hayatê de çi bike. Tamam. Divê de psikolojik danışman yani şewirmendê psikolojî alîkariyê wan muhtebin ki ev hinekî li ser problemê xwe berfireh bisekinin fêra problemê xwe bin û divê de biryarek xwe qararek xwe bidin di nav hayatê de. Û divê derê de psikolojik danışman yani şewirmendê psikolojî alîkariyê wan dikin. Baş, gelek baş. Yani insanên ji bo pêşerojê jiyana xwe çin li gor xwe rehet bikin, fereh bikin, jê kêf û zewqê bigirin, ewna hatin cem ve ba te dikanin agahtariya înformasyona ji te bigirin, li gor wê rêyeke ji xwe re helbijêrin, riya xwe fereh bikin, rehet bin. Rast e. Yani yê me tiştek em dikin em perspektîf didin û pirsan wan dikin ki bixwe refleksiyon dibêjin bi Almanî bixwe li ser xwe bifikirin ez di nav çi halî dim ez di nav çi problemê de ez di vê problemê de biryareke qarareke çin bidim û diwir psikolojik danışman yani şewirmendê psikolojî alîkar dibe. Tabii di vê derê de pirsên metodên ki şewirmendiyê psikolojî bikar tînin metodên terapî ne. Herî fam kir. Keke di malpera te da min ez her dem dixwînim mêze dikim di malpera te da hatî nivîsandin ku tu bi taybetî alîkariya meran dikî. Rast e. Herî. Yani pirsên meran çi ne û çareseriyê çawa dibînî wan dermana wan didî wan wana rehet dikî yani çawa dibe li cemata me di civata me da dibêjin ya mera problemê xwe tune. Mera jin e mera problemê xwe tune lê min di malpera te da xand mera gelek problemê xwe hene. Çi dibêjî? Rast dibî. Problemê mera zor spas bu vê pirsê. Problemê mera ez bi xwe ji di nav de me xwe jê derve nehêlim. Problemê mere ne axaftin e. Yani mer naxifin. Mer kar dikin, dişxulin, çê dikin, merak dikin. Ama mer li ser xwe naxifin. Yani deng nakin ji boî xwe. Ser xwe dengkirin boî mera tiştekî neçe, tiştekî zayıf e. Ku mer ser xwe deng dikin, xwe zayıf dibînin. Problem mera ya sift ez bîm çünkü kitabek awayim jî heye li ser mera mena zu Sprache zu bringen. Çünkü mer li kidare li dinê bin li ser pirskirikên xwe li ser problemên xwe naxifin, deng nakin. Nayê. Çünkü mer denkin ênga xwe zayıf dibînin. Mer deng dikin cara, mer deng nakin. Mer ser çi denkin? Ser futbolê denkin, ser polîtîkayê denkin,
سر سکسوالیتی دنکن سر هر تشتکی دنکن اما سر خد دنگ نکن پروبلم یکمین وای یاد دیو پروبلم مرا جهیلا که tabii ki dok yema jinin yani jehila ke dam ziki dok de mezin tavın ten çetavın u garmi dokiya sarme he ihtiyaca me doki me he jehila ke de jamten dunaki darvo hayatı lü derece vmaraten tu meri tu varno ki tu no giri tu qola khano ki tu qola hisin khana ki tu meri tu van biki o biki tim vay yani dervada sosyal ambiyajin sosyal interaksiyon dvrda jim mer daha mer ve levedere problem az ve servet bim levedere mer jale ki de hisin khaj doki khatigrin u jale ki de je hisi kha tıkın vaşir tıkın yani problem mera ya demin vay mer ser Türkiye bejim ser duyguya kha ser hisin kha daynakın ihtiyacı ka mazin he ama vi ihtiyacı neden xoya kırın ve tem vaşir tıkın problem mera ya her mazin var çünkü eğer mer bin az ser hisin kha ser duygun kha befekrim ve çağı merliğimin tiş cimrina me تترسل توی اجیر به توی مینا جنوی نه جو پرتترسل جو پر که روحات اما بردام کنی اما پرسکه استکهلم دکتر حیرتین گوین پرسکه دیگه کرم خط اکران تو دبینی تو بخونی تو جالی پست تروماتیک بلاستینگ سندروم روش کردن رو چه دبینه که روحات نبره پروبلم کرده و به دولت بنا وان چه گردایی هیا جالی که ام تنگ برو سیاست جوری کرم جالی که من باز ویب جالی که یه پسیکولوژیکه هنه که درونیه و جالی دینجی تذکری لیدر بهیلی جالی اولا باش اولا جالی دینجی پروبلمین هنه که به دولت بونی و گرادای و post travmatische Belastungsstörung. Post traumatische Belastungsstörung aslında travma az diyeceğim. Travma Almanya dibijin seelische Verletzung. Yani çava ki brinekli ser laşi mel ser beden amatve ku hayat de tiştek vat sare meji khare hina brinek eşek şikestiyek ser dilimetteve ve jveram dibijin travma u piştiye meda demek ki sermede işkence der bas bu yani kese ki memji perji hastkini mer yani yani çu bruskekli molexist yani ara qazi arabe bu erdbeben çu bu kurmancı artiş bu mesela artiş zarzara zelzele kutuştek van bu insana ki keten nav eşaka gran ku hayatı da her tamam had biravi jarjana hat biravi bira yani biravi naçi u ajmaki dumaki pert der zedater servi demine khare am jwere de bejin post traumatische Belastungsstörung yani tam devirda am be devletin her dem de sereme dahiye am git traumatize bunu yani hayreti ve depresi hayır am Kürt je dayk bunu khavrda hatta rojekam bimrin am travmaya kida mazindan u jve travmaya am khalas no na ota kranke la Avusturya'yı ev tenej dayk bunu ve travma da hasibi yani dayk bunu hatine duni au travma am qat am Kürt temel ve ciddi nabinin yani dayk bunu travma hatiye serime tamal ne meselej bu yeme mesele travma yeme hine per mezin yani Kurdin mek serisefta am taçin dibistani wasalana dibçin dibistani zamanı daki khabir dikin fira zamanı ki din dibin travma mecbur dest petke zaten çimek am dibin insan ki din hatta şaş hafsali kham normal diye bavi khara dandikin و دچین و درام تکون دنیا کدن و آب دنیا تراما کم مزنه و سر مدمینه حتی کم ببر
eğer imkanı kası ki hebe hatta çand salı bede bela bebe biçe ba terapisteki hineki pira ba xafel serbe mesele az bawarım hine pir alikariya mezin jere bibin jboy veşi devlet buyun mesela ka pir mezine yani devlet ne buyun mesela ka pir mezine hatta kamarım devlet ne buyuni travma yemek hayatı da sermare derbas buyi hin zedene her roş haber anam di bizim insan ekte kuştun işte politikaya metkin girtigehi insan elma helikoptere davijin haberek am dixunin bile metkin nav travmaya mezin باشه که جان یعنی جوالی قرشیره دا حوالی کی تنگ پرس کرنا نفوس کرمانجن قرشیره گنده وان اسیمیلاسیون زمان جبوه چند پرسینه هم از دخوازم وارم سر مجار همه وقت ما بو همه وی پرسیجی زلال بکنی که ده یعنی کسی انتم با تا وقت میر جن یا جی مالبات میر و جن تا هف بزارو که خوا یا جی جوان چوا دما تن باوز یعنی از تفکرم خپاشتا دگرن سخار دبن بلانگاز دبن چوا دست به پرسن خا اشکرا کن دگن ده زانون که کسن رجلاتا ناوین پرسن خا پر اشکرا ناکن یعنی تابوی مهنه تابوی ما جماعت هنه تابوی ما اسلام سر اسلام برما اکه وان هنه باسقی وان هیه چوا دست بیدکن از وی مراخت کم یعنی او دست بیدکن تو وان بریاب تایبت ودکی تنگش بوه تنگ چطا بیجی؟ اوجی پرسکه پر مهمت دیار کاره که سپیسیفیش سر پرسکه سر کاری منه از چاو دکم ای راست نه جیک از لیه دخربتم از تنگوی بیجم ناویه با آلمانی منه Gesundheitszentrum منه und Frauen Gesundheitszentrum yani Gesundheit tenduristiya jinan û mêrane em her cem havin parek ji bo jinayê û parek ji bo mêranê mêr wextê ten vê derê ê rast qala xwe nakin minak min sêr de gotî qala çi dikin yani doktor wana dişîne psikiyatr wana dişînin klinik psikolog dişinin ona cemma, nörolog dişinin cemma mesela. O levi dere destpek de qala kari xadikin, qali havale xadikin, qali çidikin qala çi zavqe wane hena hayata wana başa tu perskirike wan tuni qala wan dikin her tiş xoş erim da az cari gedici dibirsin madem her tiş rında da hayatı wada çima livri çima hati vedere nörolog yani psikiyatr çima da şu anda vedere levedere çıkmışsa sekne u duvra az hinaki imkan ededim mesela leve vakti şevrmendi az dikim 10 caran 12 caran 10 caran pera termina çedikim havra daxfin mesela termini 1-2 az temel naçım ser yani perskirike persen gran az temel ji persnakim az dibim ki vakti bedim hatta cihati maqala tiştiki din bike tinab dora problema khadama çaxd maqala tişti din bike az bir imkani dedim ev qale dike tiştin din dike az paşe de person tem mesele ku xuya dike ki mesela dinav mali khad dinav jini khad problema khay ama fedit ki qale bike yani jit depresyon khay fedit ki qala depresyon bike çünkü min gavadın goya vaqtik de qala depresyon kirin meritene azid nemerim tiştem nemo az nxoş bum nxoşi depresyon el ser min heye tu hali metin az der kavim der ina تترساكي مرغي خاجي يدج دستشو لازم ده بار دلي يورا تنكتارم استما بنا خوشي السر هر کسی که نه تنتي و وقتش دکی نورمال ته حیات ده وقتی که سر انسان پر استرس بو و گرانیه جوی استرسی کو سال 2 سال یعنی
demek derbas bu evden tkave nave stresi u laşi grand be u naxwaze tiştekî dî ji bike li mal disekine derneke ve derbaşî û hema ez ber dilê wê re diçim û ji wê de giran hinek em tên ser meselê minek min gotê mêr xwe giran vedikin qala problemên xwe derûnî psikolojî zêde nakin ku hinek Kurd hatin ez bi Kurdan re heta ji dersê min hatiye ez kurmancî dam dikim ez pirsên ku ji kurukbûnê xwe çi kirin ji wan pirsane dikim pirsê gundan dikim pirsên hayatê ku wan lê kurukbûnê xwe derbas kir ez pirsê wan dikim û heta ku pişta bi Almanî dibîn Beziehungsaufbau heta ku naberî min wî da nermiyek yan jî guan çêbû duvran dikevin nav meselê wanê psikolojîkî yê derûnî yê giran باشه که نه yani ta got derdem mera işte ta eşkere kirin yani jali ali derdem mera jali seksüalite da mer xapir mezin dibine jali seksüalite da akaxa şikeşt hebuna xa şikeşt persevi grand bun bohrana xa ji mezin dibun ali jina da ji Ali jina da jusaya az tenge ben hin aşkara vekri bijim barnama ka aka hatta yani tuvak spor tu jina zahmeti taji hena yani jina gora betara beje vas persa min heye tu çawa destbediki despek zede jinnen bomun yani çama ki am jinan dişinin aptalıbadır bu jina zede mert yani bomun am caran jinjiten cemme vakti probleme hab mere kharab bun na seksualite tişteki ku tabuye yani per insan mal ser seksualite na khafın kazmızana çin hati dune çin çetave çi problem tavna mesela sar bana kas zede danok fadit yani kelime seksualite bile tane seriha fadikirne fadit jali kedim az bejim leper ser miran zede he ku vakti katin depresyonu دوی depresyonu da mesela simptomen wana simptom az borum peyva kausa mijamda tune simptom Türkiye yani etkileri ya da etkileri Dörda vakti ki insan katına depresyona da mesela mer zede agresifti yani de kahar و qaharinji yalnız Türkiye hatıkın yalnız jinki hatıkın ya rad kavin per yanji qarana kavin şavi temta haşevanda fikri wan hena adinji simptoma kadinji vakti ki insan kata depresyoni seksualitet dikade yani kat naye biri mer yanji jina ku seksüalitet hayati wanda he ve hina mer jin ziyadatar mer hin ziyada aciz dibin merligim jdas min çu zaten ez norma işi noşxul maji limol parajinin ma tkavin ka topi kratika per mezin yani tkavin rizika per gram u doğruda naz duhazım lever bim ki eğer tiştek wan hot sari temaşe wan ma yani derdore nasi kasaki je matersin depresyon ne tişteki ki insan je bitirse depresyon mesela akar yani warnzeichen yani signal depresyon işareteke depresyon işareteke bedenime laşime sinyale ki demek ki hayati hatta irok amtinavda bu hatta irok amtinavda tji ne rasta hayata kadın binira yani
ریا قدم بنیره حیاتی خطایی که بگوهرند حیاتی خطایی هنک بگوهرندنان چی بکن یعنی حتی 4 سالی 5 سالی 5 سالی چی خره تو وان تو جی تو وان حیاتی دو تو وان حیاتی خد دوام کر جوشون دیگه نار وان حیاتی خد بگوهره کو اد گوهرتن تی انسان دا چی بخره کو الکاریه پسیکولوژی الکاریه تراپیه کو او گوهرتن تی جنان یا جمیران دا چی بخره ev depresyon gran servan dur dikeve. Tabi divê da em hatim ser depresyona qalaba bikim depresyon mesela dereceye xeyne dereceye sıvık dereceye gran ve dereceye kur jere dibêjin major depresyon. İnsanı ki mesela sırf depresyona sıvık û ya navende kutuve da bu dereceye yeki o dudiye da bu doğru mesela ihtiyacı olan bir ilaç antını ihtiyacı olan bir derman antını bakıftının terapi o şevrmendi psikoloji mirov tkare kasi kati nav depresyon alkari bikin az dikin mesela o ye grani major depresyon ya her kur doğru da derman lazımın dibe hinek dermana vakın o tali edin daji alkariya yardıma şevrmendi psikoloji u terapi bixwazin dibe her du bi ser hevda bimeş. Keke can ez min hîro yani çend rojin ez dixwazim ser psikoloji teng tişta min xwandin min lê me zekir ekeke dasta min li vir nivîsam li Türkiye eğer kesekî pirsên xeyên psikolojik bûn doktor dermanekê ya navê wî Prozac dermanê wî Prozac 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 wî dermanî didin wan lê tesîra wan dermana li wî însanî ew dermana vexwarî eke yani laşê wî sivik dike ew du heste xewa wî tê ew zewqên nagire ji jiyanê dixwaze tim rakeve ji bo wê însan ji van tesîr ya döne ya tirki döne yan etkî ilacın yan etkîlerî ji bo tesîra van kem be însan çawa dikanin xwe ji van tesîrana xelas kin yani tiştekî jalî psikolojik va çarek heye ji dera Na keke Muzaffer Zelal bikim şevrmendiye psikoloji işe min ne derman az derman ji xatir ji kliyentara ji danişanên xwe re nanivîsim û işe min herî mühim az bu ara axaftina profesyonelî dikim bi gor axaftin ji wan pirsên struktürel pirsên ku hayatî xwe biguherin ez pirsên wana dikim ku li ser xwe mikir warin refleksîfên ser xwe bikin û hayatî xwe biguherin yani ez karê min axaftinê profesyonelî ji bo vê jî min 3 sal eğitim çubuk min 3 sal xwandiye û hîn jî 7 salê din li ser terapî yani min pirs kir yani di rojname da di çend raporadan ew xwand min got ez ji te jî bipirsim ka rewş çi ye antidepresyana antidepresan insan ku wana wa dixwe 3 hafta yani hatta mehekî ev gotinekî yan etkilerî yani hin grantir dibe hin zêde radikeve û naçe diheysiye tu kêfa wî nabe ev yan etkiye 3 hefteyê jî mehekî dibe piştî mehekî ev antidepresyan etkiye xwe normal ek dikin derdixinin yani dibe ki destpêkê da naçebe herî ve ev etkiye xwe heye lê piştî 3 hefteyê jî mehekî ev çark dibe hin etkiyeke baştir li ser insanan dike çünkü depresyon da mejiya mirov da transmîta hene yani ev transmîta depresyona da radiketin minek insan raketî û heta ka rabin alkariya dermana heta ka dîsa rabin aktif bibin
وقت خواسته انسان اگر پسیاتریست گوتیه که و 6 ماه یعنی ساله که وقت دبی که انسان وی درمانی 6 ماه ساله که وقت برناد استرا خا پوزیتیف ببه يعني هي تشتغل هي بين سالا 10 سالا حتى مرنه وی درمانی فقط تشتغل هي eğer insan zaten terapi kırın seri de terapi İşa dili mirov de heyi ve derken öyle u duvraji ku problem derkhas şun vaji insan gran hayatı ha bugari guhartin çe nabu yani tu hayata khas 3 sal bari pişti depresyonu disat tu qazi ve derbas kır khare tin ornoy te hatta hayatı khat hatta mrni te ilojin vaqi ama eğer te guhartin çekir khare diyelim ki tu tari işe ki işo ta ama dilite no khaze tu te az para kazanç kma mecbur tari ama ta işo bardo te işe ki din gore kha tu rahat bi tu gari khare hima gran guhartin çeyde yoji no problemi no jin ke do merda problemi ku tu piro ta problema kha çareser kir guhartin çekir yon ta hin renter tu bavro moy yoji ja vaqati hima guhartin çeydi ve navi pişti ve guhartini gran depresyon ji insanan durdu kare yani her mezin ta hayatı khada guhartinin pozitif çebikin çılımın rente tebek az hayatı khada webikin ne ko az mecburun webikin hatta ki mecbur buy yine probleme berdavam bika tu mecbur yine tu dermana bak Hari. Aha. Yani dijana insanın persen xaye deruni psikolojik yani he naxare ana dijana xada çte nu bikin jiyana xa briyoko nu berdavam kin jwan hatta ne hin rahat ben hin kem dermana vaxin belki jiyana xa hin pozitif berdavam bikin tevi manaye که جان از تایبتی ورم سر کرده یعنی مثلا برنامه ما براستی 2 دقیقه ما هنا خلاص با اما رژیه سوز دانا ما هم صحبتی خد درج بکنی اما بردوام بکنی حتی چند پرسنه که جان به تایبتی روشا کردان چوایه پرسن کرده تایبتی خیهنه مثلا روژاوا انسان ما جناف شهر درتن تن اوروپا پرسن وان هنه او کسن تم باتا جوانا هنه خره بن درد کلن وان چواد به چوا اشکره دون چوا تو آلیکاری دیکی تنگش بحث وان بکیش مرا حتی نه از 2015 2015 پیونجا وردا از وی کاری ایشیخه پروفیسیونل تکم من نگزون تای سنترومی لیو داره اشتمالی مگوتی کرمانجی دکم ترکی دکم و آلمانی حتی نه کردین ما یه باکور کردین ما جالی ترکیه و داخفن اونا دهاتن وانا پراستیجی ندزانن بوانا چو هاتی ندزانن پروبلم وان چی یعنی دوگود از نرندم از نخواشم از نزانم پامن چو هاتی وقت ایه ما کرمانجی دندکن کردین ما ترکی دندکن جی جواندن نه فرقوان مزمتونه چما که نزانن بوان چو هاتی یعنی هر کسی که تیوه تیم که قام دین بونی و مرتی تو دینی تو هر مسقاب کی تو هر خوجا نظام چه یعنی مسئله پسیکولوژیکی مسئله درونی مسئله تراپی تناغ ما کردان دا maalesef هین پر پاش فرموی بوی و کردین ما یه ترکی داندکن هینه پر مسئله خیلی گرانه چما که نزانن بوان چو هاتی و چند سالم داویه جی کردین ما جی روژاوه تنبیه داره راستی جی کردین که روژاوه هاتی وی داره پر پیشکتینه یه خواندایینه یه وان جی پرواتن لی هنک جی هنه جی گود درکتنه جی قامشلو یعنی جی سرکانی جی داره که جی عفرینی درکتنه بازدانه حتی علی داره هاتنه و لور جی çağ bejim
problem xey kültürî he yani problem xey ki gor kültüra Avrupayê bijîn دوی دا problem xeyne mesela doku bafk normal hayatê xwe dewam dike yê çawal Efrînê de dewam kirî lê Kurko tişîne mektebê li mektebê keçikê xwe lokê xwe tiştên din tevsîne mesela li wê derê keçikê pir loka ve heval tana tarna dar tarna qwarûtana û ser seksualitê dan dikine li vê welatê mesela seksualitê pir serbest e mesela Awstrîya welatek wengekî jin bi jinan ve mêr ve mêran ve dikarin bizewcin û qas rehet e yani li vê derê seksualitê pir vekirî û duwê da Kurk dixwazin hayatê Kurkê wana dixwazin hayata goriyê Ewropayê bimeşînin lê dok bav wan li hember wan disekirin tibê newangin vira Ewropayê vira kültûrekê din e ve ne kültûre me em mecbûr dixwe biparêzin divir da problemin herî mezin derdikevin diçin Jugendamtî wana dişîne cem me yani problemê herî mezin li vê derê kültürel entegrasyon az beyim yani problem persa tamam kültürel entegrasyon yani entegrasyona kültürü ya berva Avrupî çûyîn pir dorda pirs dertên keke Almanî dünya haym vê yani êşa hesreta welat ew nav Kurda da çawa ye Kurdên ji şer rivîn hatîn li Ewropa cî bigirin dixwazin cî bigirin rastî Rojavayê zêde nexwazin vegerin Rojavayê ev yani ji aciz bûne ji Rojavayê ji şer û dixwazin bimînin êke heta naz rast hatî lê ên ji Tirkiye hatî ev 4 salin 5 salin divirin bi rastî jî bi xwedê ez bêjim hatî 4 salin 5 salin divira hîn jî me jî yani fikrê wê mêjiya wê li ser gund rokê dixwazin herin gund tu nav baxçî xwe de rûnin tu nav malê xwe de rûnin tu li ber wê siyê rûnin tu gundiyê xwe ve dankin yani hîn jî di haşê wan de ew hene yani ningê wan e li vir in ama haşê wan ê li ser gundê xwe ne yani ji bo vê jî kesê tên terapiyê dibînin hene tabii canım çawa çawa yani zaten nexweşî herî giran li ser wan çê dibe yani yani na erê nexweşî çê dibe lê yani insan bi can û dil tên dibişin ya ez mirim çi bikim çarekê ji min re bibîne dil û can ne mesela mêrara ektim kar dikim mesela dilî xwe nên terapiye yani dilî xwe nên şewermendî mêra dilî xwe dişîn çima ki ev mêr mêjiya xwe li ser gund mayê li ser bajarê xwe mayê ji ku derhatî xwe re û li hayatê xwe vê derê jî dixwaze minak wê dere jinkê xwe ve kurkê xwe ve mîna wê dere li wê dere hayatê xwe çima xwe re li vir ji enî wan hayatê xwe dewam ke tabî ne ye jinkê tere dar bo dan dike hevalê xwe hene dixwaze pêş xwe bixe dixwaze bixwîne yan jî karekî şêk xwe bike lê mer nexwaze haşê wî hîn li gor aydê û toreyên yê gund mana gelenên gund mana û li wê dere konflikt yani problemin mezin nav malbatê de çê dibin jin îdare dikin dimez dikin nayê tawan doktor tawan psikiyatrî tawan nörologî ew ji derzê lê dixin û dişînin boma mêr bixe nên cem me nên bome jinê wan dişîn baş e keke can pirseke bû dibêje li ser sosyal medya ser internetê şewirmenda psikolojiyê te çêkirin yani bi rêya telefona ya jî bi ser internetê vengna ez li vir tu li wir tu bikanî min terapî bike ew çawa dibe tişte weng cem we heye ya çê dibin Avusturya'yı hatta Covid-19 yani hatta ve pandemi koronavirüsü lideri Avusturya qadağım yani yasak bu ser interneti paşık meskerim ki insan da moda aciz tavna problemin dert kavna merel jine khatkhna problemin mazın çelbin
ters mesela pır mesela kamazına lisar jinan lisar meran pır ters çebun İkaç nore mol avj dar nokavna poş Avusturya karara guhart lisar interneti ev biryar da ku lisar interneti terapi bikin ve hatta parayın ve terapi lisar interneti kirici krankın kase dede sigorta naxoşi dede sigorta parayı dede la Avusturya'ya mümkün. Avusturya yani li Türkiye de televizyona da jimidi çan kesin hene ben bi telefone insana işte terapi dikin, nizam rın dikin, nizam serevan dişon, zelal dikin. İşte güven terim kovan heye nata bir amen zihin nizam digörün, fikre nu dikin serevan. İşte bana çe dibin psikoloji mexwandi ama ben zelali bir kurme ne diye te bizani. Bi telefone seriyo dişon. Tu dibijî. Mişi biz jine li derece mesela ev teoriya Freud'a. Freud ji Avusturya ji viyanê bavê psikoanalîze wî ev derxist anî holê û bine zarokek anî dunyayê Freud diye ki es, ich und über ich. Ancak çağ benim. Ew es û him ben min. Yani unterbewusst. Him ben min. Yani demek ki ew heye ez hema hinci kurahi mejiye min heye. Ben zihnimi de ezeki din heme. O çi ava unterbewusst bilinçaltı Türkçe dibêjin. Hinek derketin olay ki dibên ez ger tu cem min li ser bilinçaltiyê xwe tiştîk te bi kesekê ne gotî tiştekî serî te re çi derbas bê tu bi min re bî bi min re baxevî ez ê wana paqij bikim tu yê bî însanekî nû ya rastî jî ev ne karekî sivik e hinek jî ez ve unterbewusst Arbeit işekî tenkî şarlatanî aslında çima ki hayata da uqas şey dibe ki uqas tam tevnin tuxunin unterbewusst mirov nikare mine silgi hama ona hak bika paqij bika jê bibe û tiştê girdin Türkiye ev ne mümkün çima ki unterbewusst bime lazım mesela Carl Gustav Jung jüreten analitische psikoloji havala Freud jî ev jî jate kedere velatî dere İsviçre Carl Gustav Jung dibe sedin not tiştik em hayatî xwe dikin em unbewusst dikin ne be yani bêzanîn dikin yani bêzanîn eğer insan li xwe mikor bime li ser xwe tenkî bifikre hinekî qarara xwe mêzeke mesela qarareke xwe nû daye min tiştek gotî li ser xwe bifikre bi rastî jî tiştik em zêde dikin tiştekî me aufmerksamkeit me dikkate xwe nedayê ev li vê derê unterbewusst li bilinçaltı hek dike speicher qayıt dike dikeve hafızeta dikeve hafıza dewrda dimîne û sedîn not tiştek em hayatî xwe dikin em tiştek me dikkatê xwe nedaye em dikin bu wê jî ez vê bilinçaltı silmiş kirin yan jî te minak da gotê kelimek te rind got ev ne mümkün em dikarin ji bilinçaltı ya ji unbewusstê fêde bigirin eger em xwe baş bizanin xwe baş nas bikin em dikarin jê fêde bigirin ne ku em ji wê aciz bin ama le de paşiyan min da drama min hene xere psikolog gejî şawermendê psikolojî alîkarî me bike ew drama min di paş mejiyê me da hatin cî girtin ji min ra paqij bike ez hîn rihet nabim paqijkirin bi wê awayî bilinçaltı nabe mesela minak min gotî mesela mêrekî tê cem me jinka wî çûyî bom mêrekî din aldatma
Kurdî çi ye kurmancî pêra dibêjin xwayîntî kiriye ver kelime giran bikar mîne jinek mesela jineka wî çûye ba merekî din mêr jî şuneke ji jinkê xwe veqete yani hêlekê de jî hez dike û hêlekê de jî ji vê meselê aciz dibe şuneke jinkê xwe berde işte di wê derê de kriz derdikeve kriza şexsiyetî jî heye şexsiyetî bi tenê bi serî xwe çima mêra şuneke vê jinkê xwe pêre biaxive yan berde yan ji wê meselê çareser bike di wê de aciz dibe meseleya şexsiyetî hêleka din jî meseleya malbatî heye yani konflîkta malbatî heye di wir de işte terapî û şewirmendê psikolojî dikarin alîkarî û însanî bikin tiştî ti zihnî wî de heyî minak te gotî ti paş bînî wî de heyî mirov dikare hîna ser wana bisekine çima avêk şunake qarareke xwe bide aciz bûyî yani bir ilaç mesela li Türkiye min du êvarê tengê lê me zekir kesek heye merik heye mere navê xwe Barış Muşlu ew bi psikoloji şewirmendiyê bê derman bi telefona insana tedavî dike tu işte tu jê re pera dişînî işte em bînî 4 dixwayîme 5 dixwayîme tu perê wî jê re dişînî ew ji te re randevûkê çêdike bi wê randevûyê tekîlî te dînandin bi te re sohbet dike nîv saetê 20 deqa 40 deqî saet dike bi te re sohbet dike li gor gotina wî tiştên hatin nivîsandin dibêjim ew dramayên di paş mejiyê te da cî girtin paqij dike tu rihet dibî tu hîn pêşeroja xwe hîn rihet bireva dibî werdibêje yani dibêjin makîna heye kekê can dibêjin makîna we jî heye makînekê bê di cem psikologa da psikiyatriya da girê didin mejû di mejû da paqij dikin erê biofeedback dibêjin vi jwêra biofeedback yan jî dibêjin MDR herî makîna MDR herî makine MDR wê li ser serî pêra ak dikin girê didin û ev rastî ji alîkariya wê heye nekutuniye çima ki wextê ku însan diaxife hîna wê çaxê hîsên xwe gor hîsên xwe hinek ayarên wê makîne zêde dibin kêm dibin yani bi wê makînê bi wê MDR tu akî wê dizanî tu rewşa wî însanî pê fêr dibê li çi merheleyê wê makînê nizam li Tirkiye ev însan kî ye li Ewropayê li vê derê li Avusturyayê tenê terapîst dikarin li ser wê makînê bişxulin û psikiyatrîst dikarin ser wê yan jî doktor dikarin ser wê makînê ama li Tirkiye herhalde wekta minak min bîstî tenkî îş bûye ticaret mixabin her kes jî wê kar tîne lê alîkariya wê heye pirsata ez wê akîj bidim esas mesele axaftin lê axaftineke vekirî axaftina gotinan yani dankirineke ji dil de ye ji xeparvekirinê ku ev çêbû şinda ku însan dankir şinva yekî profesyonel ve tabii ne bi heval ve ne bi dost ve paşa gran ev mesele dert keve vere dimne eksternalize kirin yani mesele işte dert keve işte hundrite dert keve diçe û paşa tu gran teknikî nû tu hayata nû ji bo xwe ava dikî başa kekena moran çend ser pirsa saet qamet ji bû mala ava gelek mesaj ten ji min re privat jî yani ji min re ser WhatsApp jî mesaj ten ez wan jî meze dikim na Birêz Mîrza Akar dibe zarokên ku diçin dibistanê û kes bi zimanê wî nizane û ew jî bi zimana wana nizane tesîra wî rewşî wê rewşe li ser wî zarokî ji aliyê psikolojîk ve çi ye yani zarokê wan li ba te hene ciwan yan jî servet tu dikanê çi bêjî me re ez dikarim ser vê tiştek min bixwe xwendî ez bêjim ez bi zarokan re naşxulim yek însanê pêre dişxulim di 12 salî de heta 7-8 salî yani ez bi zarokan re nexabitim
tiştê ilmî ez bêjim gor lêkolînên nû eger însanekî bi zimanê xwe zikmakî hek bibe biçe dibistanê yani fêrê bibe hîn piştê wê ku fêrê bi zimanê xwe zikmakî fêr bûşin ve hîn baştir mirov fêra zimanên biyanî jî dibe fêra zimanên din jî dibe yani ev minak min ser de ji gotê 6-7 salî xwe de zarokek çû dibistanê dî û bavê xwe re bi dokê bavkê xwe re zimanek dan kir çû makteyê ji pêwretmenê xwe ve zimanekî yobancî dan kir ve hîna tabii ki zarok travmatize dibe çima ki fedî dike dibe acaba vanakî ez bi wan re dan kim acaba ez şû bikim acaba ez hetayekê bikim ya pe min bikanin me ti kurik van ditirsin tabii ki tesîrek negatif li ser heke dike li ser zarokan dike ji bo wê li Avusturyayê jî imkan hene ku zarok pêş dibistanê jê re dibêjin biçin heke kindergarten yani anaokulu li wê dere baxçe zarokan zarokan hinek jê re dibînin pêş dibistan li wê dere bi zimanê fêr bin û hayatê xwe din da fêra Almanî bin yan jî fêra İngilîzî bin yani ilmî zimanê zikmakî sifte paşê zimanê din. Peki pirsa godine ye Birêz Ahmet Yaşar pirsa min zarokên di navbera an jî di ser kultura da dijîn yani te teng behsa ziman kir de em warin ser kultura da dijîn karama xeyinek li ser ve bisekinin dibêje spas dike yani ziman te teng çi digotin kultura jî tabî tesîra xeye ye tesîraka mezin ye ser jiyana insana ya zaroka jî taybetî pir mezin e ser ve tu dikanî ji vera çi bêjî Kültür ev jî ne kamine yani ne beşate ye ne beşa min e li vê derê mesela kultur meseleke pir mezin e li Tirkiye jî meseleke pir mezin e ama li Tirkiye di navberê Kurdan û Tirkan da asimilasyon maalesef qediya zêdetir Kurd êdin bi Tirkî de axifin hayata wan di nav Tirkiye de hayata Tirk û Kurd li Tirkiye ji hev kirin hinek zor e zehmet e yani hemîna hev bûn ama li Ewropaya ev meseleke mezin e mesela li Ewropa li Awstrya her mezin li ser entegrasyonê pir disekinin entegrasyon hem bi zimanî û entegrasyon hem di nav kultura Awsturyayê de ku kesekî gor kultura Awsturyayê xwe nû ve nekir xwe neguhart li vê derê bi rastî jî meseleyên pir giran tên ser wana însanekî li Awsturyayê ku Almanî nikarî biaxife deng nakir bi rastî jî aciz dibin wextî diçin ba polîsan yan jî ba înstitûsyonan dernegan ya da karê devlete yani mesela çûn wê derê însan bi rastî jî pir aciz dibin û tehde jî neheqê jî li wan tê kirin ev jî kulturel yani ev jî meseleke mezin e yani ji alî entegrasyonê peki pirseka din hebû pirsa yani pirsêne lê ez dixwazim Mahmûd Taşan ew ser pirsetîne ser Qirşêrê tabî tu 24-25 salin ji Qirşêrê bi dûrî lê tekîlê te ya merve te malbata te lûre ew pirs kirî li Qirşêrê çend gund e Kurda hene rewşa zimana Kurdî li wan gundan çawa ye tesîra rewşa asimilasyonê li ser wan çi ye yani qesî tu dizanî qesî xebera te heyî tu dixwînî tu taqîb dikî çend tişta dibêje yê me berê mesela yê mezinê me ki yê zêde nemam geşt nomrê Xwedê ruhê wan şad demê wan da rastî jî kesekî yani 1950 yan jî şêstî zêdetirin însanên me wê derê bi tirkî nedizanîn yani dibistan mekteb kêm bûn û zimanê wan jî nav xwe de kurmancî bû lê 1978 ez bêm pir guhertineke pir mezin çêbû û dûr da yedin
این چوی دبستانه چون مکتب لیدر فیر بوی گران زمانی خود بیر کرن حتی اوقاس پیش و چوکی نه پر کسان جوان ندکارین دیا خواه بافکی خواه زمانی خواه باخف دنکن نه جامعات نوی مرحله کی اتناف گنده مده مثلا کسی که همه بکرمانجی دوزانه تونی یعنی برای من هر مزن 6-5 مثلا بین بلکه هفته از وقتی باور داندکم ام ترک داندکم اف لگنده یعنی نل باجره کی لگنده ما مثلا همه کرمانجی وندا بو کسی که همه کرمانجی نظام از ویبم یعنی افجی اسیمیلاسیون یه دولتی ترک تخواستی سرکت گور دیتنام سرکت مالا تاف مخابن اسیمیلاسیون گلک پشت شو اری گلک پشت بو چو دولتن داگکر یدی دیگهجن آرمانجن خواه امج لبرخه بدن ام برنامه خطا کرمانج دنگن اری والله عمل همبر وان بسکنن اول همبر ما کار خبر دوام کن امکان او تشغله وان گلک زیدنه لی ام جهنه ام لورن ام مزکن که همه چوا بردوام کن که جان ساعتك 7 دقیقه بو برنامه ما استاندارد برنامه ما 45 دقیقه نه از گلک سپاس دکم تو هاتی بوی میوان ما تا ام جبو درونی یا پسیکولوژی یا تا ام آگاهتر کرن تا شاورمند پسیکولوژی تا تماشاوان ما اینفورماسیون دان ما چند پرس کرن تا برسوه ما دان مالا تاوا اماتن داوی برنامه خواه داوی چه دکانی چه دخوازی بیجی کرم کن سرد از جاره که بیجم تو کاری که پر پیروز دکی چارپل مدیا کاری که پر پیروز دکی امکانه که اوسا که چکری همه به زمانی خواه جداک باف که خواه فیر بوی مجوانه UFC بوی زمانی ام لبیداره تو پروگرام چید که ام لبجانت داخبن دانت کن امکانه که پر مزنش بوی سپاس دکم هر بجی تکنیک یه ده تکنیک ده دخابتن و جالیه که دم جی تماشاوانان جهر عالی و لما تماشا دکن جبوی پرسی وان جبوی تماشا کرن وان زور سپاس دکن از لخوازم لخوا باش بنیرن لخوا رن مسکن و تندرستی اخوا پر اک بکن صحات اخوا تندرستی اخوا پر قیمتی بدن ارسن بچن با پسیکولوگون با شورمندیون و با تراپیستان سپاس که جان تماشاوان دلال تماشاوان عزیز ایرو روژا کادن اماتن داوی برنامه خواه بمینین دخواش و خیره دا حتی هفته که دن به مجار کنو عمل باوه به میوانه و بن ایوار باش آده بخاطره و سرسری سرچوه